مرحبا 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 alright كم تلبون حبشة education كا تبلبل إننا مزينا النحوات كما تكونوا كما يوعلكم alright جيسنا اشتي فيديو ختلونا اشتي كاكونتن كنا نحاخن فترنا alright سلسة let me check okay سلسة مدباتين زلوانا لما عندي economy كما يكنيو نيزا حدا في السمن تخلطنا مع الفيديو سلسة قبرنا كما يكنيو and then وصل خلته أنت كن مسينا earning إتن عبيتي ناي tech company earning هبانا لو أنا تاتنكر هنا like Meta Facebook Google like Apple Amazon صح بعد Meta Facebook and then تنزل برا Microsoft لو ما عنترينا نستنكرينا then hey next week كاب هجي كاب صباح كساب next week زلوا economy خان تيمثل انتي تصلوا قبل النايم أبسلست مدب كن كيدنا ود حوابي الله هذا برا الله ود حوابي الله خي أبلسكي alright okay so alright let me type that economic calendar انتي نيرو مهري بتعميتي ماركتنا أنا بيمثل انتي مثل زينا هري نشعونا بتناي earning كلمة زينا مالتي alright thank you دخون حتى تاتلكم دروب ناقبركم أفتي ناي comment section كنمر لسه إنا تاجا يكونن تي مالتي okay alright sure so زيا إنا هالرحوات كم تريوا ذلهم like Monday لو معنتي ربعي تم سوني ولا حنتي نبرنان تمالي تبق زخنة قلا ريبورتات نيرنا انتاي مثل مال اسنع قد تبق يكونن تبق كن بلاين خلنا سو انتاي نيرنا نايت مال خرينا بمقصال كنحلفنا مجمرة زيادة لينا like you know consumer confidence is it's up مالت متبان ناي ماركت ناس انتاي مثل كاب 9.5 اب 108.7 اب غيرلو وير اوكي حوات كم زيرو سيشن قلمله دحان نمثل جوب اوبنين زي اقداس حوات نماركتنا تمالي صغيرتا زانت بزيعه سو انت انا زبل حتى داون كوين نيريت مال ماركتنا سلام انت انا زبل تقلالا كفوت زلو ناي سراح ابي اس اي تقلالا كفوت زلو ماركتنا تصبيه كباب 8 مليون هون سبات اوبن كله مالتي كوينو جن شوعته نطبي 4 مليون راح اوبن زلو بلنالو ازي از مسكرم ريبورتي مازي well 12 you know the whole year كسب مسكرم زلوا مالتي so ازي كو display about 11 نيرو 12 نيرو yeah قدمي 6 شهور شوعته ورحيه about 11 نيرو 12 مليون نيرو 10 مليون 9 مليون اجي خاص 7 مليون this is the lowest مالتي استحته مليون ان ركب زلنا شوعته نطبعته صبغ ايكونت زيا نمنتاي صبغ ايكونت ماركتنا زلو خزي امسلكم زانت بزيا 8 مليون ماركتنا انت تصبيه شوعته نطبعت كله خلص تقلالا دارغا ناي سراح كفوت بوتاس يوحد الله مالتي بقى سيمبل تقرنيا نحنا اب يو اس اي بزح سراح كفوت الله ندحر نبلالينا ازي بزح نمبر كنصبلنا هجي وحيدو تچبيتو وحد الله سو ايكونومينا انت خوين له اچبت الله تو ماچ مالتي بحصر زباله سو let's say اب حدا سراح زلخا سبيشالي زمناي يا زمناي تيك كامباني قال سرحو عدلات እንዳጸበበ ይጸባሉ እዚ ግን like ነሪዩ ተጸቢና ኢና yes ፌደራልኮም ገሮም እዮም እዚ ኖርማሊ ካላ አይኮነን so እዚ ከዓቢ ከሎ ያ ከዓቢ ከሊ ግን ተወረስ ክንርኢ ንኽልና ኣብ 2025 ሞር ናይ ዝኩሉ ዝገበርዎውን ሞር ምጭባጥ ክንርኢ ንኽልና so overall ግን 7.4 ጽብቕቲ ሪፖርት ኣይኮነትን so we need that 8 ሚሊዮን ይኹን ክፉት ናይ ስራሕ ኣለዋ ይእስ እንድሕር ትብላሊኻ ናብ 7.4 ትመጽእ ተሊኻ low job opening allo maleti وحد زخونه ناي سراح كفوت بوتا allo maleti all right so ناقر report but yeah إذا report زي أخنت ختم تخليه أنا زر ويك الرئة خلنا حوات نفدس فدرال ويكا فدرال جن ريت نخورتو ماركات حجزنا نمنت ريت نخورتو تحجزنا زول أوكي ماركت تجبيت أتري واللهم حوات ويكا فدرال so we need to rate cut more and then like easy money na market همصو مالته مسجونا لو أنا خالق بتخالق وجن مالته all right let's go ADP report حوات ADP report نايلو معند report this is our market is today good right بلاون good نيرو كلوز كجبر كله sell نيرو أي حكينا له I will tell you why سلام تاي دحين كنا جروكمي جن صبوا عيلو سلام تاي ADP report look this حوات ADP private هون like ناي private تقص أرسبات up like October end of now سلز قربنا كبابي 113 شح سبات اندا تصبيوم كله as of now
233 شح اوكي ودس بله ابزي كو واحد سرح كفوت الله تبل نيركا ابزي كاسي 113 شح كقصرو እንዳተባሃለ ابزي از اوف اكتوبر ኮይኑ ግን 233 شح ሰባት all right good this is good economy is good كاهج مالتي ንምንታይ ኢና ንዘለና ብዙሓት ሰባት ናብ ስራሕ ኣትዮም ወይ ከዓ ተቆፂሮም ንብል ኣለና this very good لك نايز حلفة كمان 200 تستجاج 240 قالن يعني را ريفايز كنا أنا 259 تغير الله صبوا زخنا ريبورتي أوكي أبزي كور فرز بلا ريبورت رخيمنا أبزي جن تاجروا فيكس مالت دحانينا بزحات سبات يقول صار له أتيناي هجت زفرحنا زل لحوات كلا يكون inflation is controlled انتايرا ناي job شجر لنا تريوهم كلهم تم سبيشال اب ترانسبورت صرح لهم عينهم وريقهم زلو وريدهم زلو ماركت ريقهم لهم سفار مالتي هجيجن اوكي بزحات سبات كاتقصيرهم بحالالو طبو اوكي the most important good news GDP like gross domestic product مالتي حوات GDP مالت وشطاوي فريات ناي حنت هاجرنا يسينا نزرب زلنا اب Q3 خنبل كلنا like ورح شوعته ورح شمونته ورح تشعته so marketنا اقوار السلستنت بحادة person عبيت كري قطبا هجراي عبيت قطبا خرئيو صبان دانا بره كينو كلتنت شمانت كمان good reporting ازي negative اندحر مزيو like that's what had happened in German by the way German has negative ازي اندحر negative كينو جن نحنا ماركتنا ودي قلو نابرسشن جزنا خنكيدنا إلا ننفر حادة ازي تريو زلهم 333 زلو وي ون زمت دحان دمت عربي ابزي اخذ مصيا ازي ون ريو زلنا 110 تنصبو زلو ازي ون بزح وحد نمبر اندحر تقصيرو technically let me say this unemployment is a 4.1 دلا like this ازي 4.1 دلا 5 دي 6 gets اندحر بصيحه بزحات عدو عل اندحر كوينوم حاده ازي ان بلا زلنا ازي GDP خا نيجاتيف اندحر مصن كلتا quarters وي كانا شد شورحي that is technically declared we are in a recession. So, as a sign of the report, na GDP, na Q3, no recession. Cancel it, my friend. Like, that's a reason, as of now, mality. Okay, as again, one time, yeah, they're gonna revise 3 times. Okay, skap celeste second, certain now, skap celeste revise go bro, kadagagumo mality. It doesn't matter, wala revise go bro, wala 2.1 temetse, wala 2.6 temetse. We are in a positive side. Our economy grows good. So they are perfectly good. All right, this is good report, ADP, and then this is good report. That's why our market was green all day today. End of the market again, red coin. Because of what? Then big company tax, nothing reports less never alone. That's all. Sell off image. Instant report again. All right, this is pending home sales grow احوات ماركتنا تصبي نبره 0.7 كوين كنا بشو 4% pending home sales نخشيت pending كوين very good ميخنياتو there is a good of nine interest wallet نيرو بزحالة فهجوكو هاي كوين اللي والد so this is all great report all right calendar is done so let's go ادمي earning ناب company ممساي okay let's go earning كنكيد نادحن CNBC اب CNBC هريانا stop sharing Facebook كرمنا زمت صبصابنا خنزارب let's talk about what company entire report together entire كمان نستنكرينا مالك that's why our markets history was a long up and down مالك all right this is what I want big all right all right here you go so Monday wasn't that a big company in Felton Maliti Tuesday let's start with Tuesday Tamale AM dinero
Alphabet ወይ ከዓ Google ነይሩ እዚም ኩለን ትሪኡን ኣለኹም ቪዛ ብምሉእን ነይረን but there's let me pick the big company AMD ፅቡቅ ሪፖርት ነይርዎም ኣሕዋት ማለት እንታይ ደኣ ግን እቲ ናይቲ ኤክስፐርት ንዝመፅእ ናተን ሬቨኑ ግን lower ንዝብል ግምት that's why the only one AMD down ዝኾነት ካልእ ግን እቲ ናይ ኤርኒ ነበረ ፅቡቅ ነይሩ Alphabet ፅቡቅ ሪፖርት ነይርዎም Google was great report ነቲ ማርኬት ተፀበየሞ ነበሩ ዳርጋ ሙሉ ቤት ገይሮሞ let me back this let me read this I have in here all right Google so AMD shares failed ምክንያቱ forecast fails due to ንዝመፅእ ነቲ ናይ AI growth ጥራሕ all right so ናይ AMD revenue ማለት 6.7 billion ተፀበየሞ 6.82 billion ካረኺቦም it's gross it's good 1.6 grow ገይሩ and then EPS earning per share ka 0.92 ተፀበየሞ and then 0.92 ካረኺቦም that's great እንታይ ዳ እቲ fail ዝኾነ ዝወደቀሉ ሸር ናይ AMD ግን ምክንያቱ እቲ ዝመፅእ forecast ናተን እንታይ ኮይኑ just a little despite fail ማለት እዩ that's all and ናብ Google ክንመፅእ revenue ትፅቢቶም 86.33 ከንሱ ግን 88.27 ቢልዮን good 2.24 increase ገይሩ ማለት that's great EPS ናቱ earning per share ክንደይ ካብ ሓንቲ ሸርስ ክንደይ ገንዘብ ትገብር ማለት እያ ትርጉማ ንሳ ቪድዮ ገሊፅና ያለና ኣሕዋት ሓደ ብሓደ ከይድኩም ራእይዎ 1.85 ዝነበረ 2.12 that's great 14.56 perfect okay night Tuesday this is done لما عندها مايكروسوفت and Meta والد كلنا له حوات I don't want to go all of them مالت زي كلنا هلوهم like Coinbase and Robinhood whatever it is but I'll go with 10 big tech companies alright Microsoft and Meta هرينا صباح كا حمص the most important Amazon Apple and Intel نايزم سلسيم كحيزخ متسي حوات نايزم سلسيم okay what looks like today Microsoft and Meta كلتين بيت جيرونين alright كلتين أرناتن beat Geronen. All right, let me read that in here too. Oh, let me back to whatever actually up to CNBC can nahari nkhilna lisu. Saga ma ikone. All right, here you go. So, stock making the biggest move after hours Microsoft, Meta platform, Starbucks and Coinbase and more kullan like the Tashmiz Gabran. All right, let's go a little bit. What is Meta? Meta misses on the user growth, but that's all. The user growth is not a big deal. Let me go with this. Give me. Here you go. This is what I want. All right. Earning per share is yeah. EPS نبلاوي ك earning per share سي نسخة كاب حنت شر كندي مخسبت تصبح مالته. All right. شدش قرشين نت بزيرو سلستن رغيبهم تثبيتهم كندي نيرو. حموش قرشين نت بي عشران حموشن. This is increase higher my friend. ماركتنا تصبح حموش قرشين عشران حموشن. نحن هذا رخابنا يمكن شدش قرشين نت بزيرو سلستن. That's why كله ميتا is good مالته. All right. Revenue أتاو تقلال لا. ماركتنا تصبح 4 بليون نتبع 20 شعاتن كوينو قد 4 نتبع 5 شعاتن بليون رخيبنا. This is great. Sale is jumped 19% year over year. What? Sale is 19% year over year growth غير له. And net income also growth 35%. My goodness. What? Net income sale 19% وصح غيره net income تا net profit مالتها 35% increase غيره نبع 15.7 بليون كندزي داتوس كندزي خون revenue غيرهم انا net نابجبهم زمصخ 15.7 بليون. This is a lot مالت. Yeah. Before 11.6 billion euro earlier حلف عمد مالت. This is great report. So the great report are all. Meta did great. Why again share down coin نزبل حتى look that. Meta like اتنا user growth مالتي. أتا أما a little it مسنا kind of slow down مالتي. It's not a big deal. Meta is gonna be back. All right, let's go with Microsoft. Light زاد اللحوات. بزعبا زي إيرنين بديتيل ترى اللي هم قن ناي تسلا راح يزقبر ناي تسلا لكم ناي تسلا تريهم بمول وتنامبرس كترودو عند حر لهم أو قلت إيه لهم عليجي. So what is Microsoft for? Come on, and let's click right in here.
yeah, like Microsoft after ours did great ማለት እንታና ዘለና like almost okay where do you go what is the stock making biggest moves after Microsoft platform. All right, here you go. I should read it in here. I don't need all. I need some. I want to be a clinician. I want to be a therapist, and so I was like, why not take? I just needed the number. Okay. I don't need. I don't need that. Let me just. Let me get that back. There you go. That's right in here. All right. Microsoft revenue grow له 16%. Like Meta 19, Microsoft right 16%. Overall they did great مالتي. Up to night cloud service at 33% cloud service. This is great. And I cloud night Microsoft مالتي. Overall Microsoft was up almost 0.58%, but let me get this. Okay. Earning per share, this is the most important. earning per share 3 قرشن 10 سنتيم እንዳተጸበይ ከለዎ ግን 3 قرشن 30 سنتيم ረኺበን. This is great growth my friend. And then revenue 64 ቢልዮን ነጥቢ 54 ቢልዮን እንዳተጸበይ ከሉ they got a 65.59. This is great. Revenue growth ገይሩሎ like it's really high. Net income also like almost 24.67 was up from 22.29 billion and the year ago. Big. Okay, so detailed what you can read detail, but it's not necessary to go detail. I don't, but in the detail can up to just balance sheet and then up to income statement. Okay, this is all what we have. Okay, so next week come with sorry, let me get this. Nine Apple ኣለና ከም ወይ ዝበርናዮ let me get that again. ፅባሕ the most important አለ Amazon ኣለና Apple Intel ሰለስቲአን እንድሕር ከምዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ከም በዓል ሜታ ከም በዓል ማይክሮሶፍት ከም ዝሓለፈ ከም ናይ ሎሚ and ከም ናይ ትማሊ አልፋቤት ካልእ እንድሕር ፅቡቅ ሪፖርት ረኺብና always high ማለት nothing changes. So let's see tomorrow Amazon Apple and Intel ናይስቲአን ሰለስቲአን እንድሕር እቲ ትፅቢቶም ቢት ገይሮሞ ወይ እውን እንድሕር ፅቡቅ ሪፖርት ረኺብና 2024 stock market now بتصبق بعد مالك nothing بقى already in a good shape. All right, come in. Let's go that. Come in. صباح زلو قال انت يلا come in. Let's get calendars. All right. Yeah, inflation report. That's coming. صباح. Come in. Let's go calendars. All right, صباح. This is the most important part. صباح حمسي. As the report is important. Personal income ክንደይ growth ገይሩ ኣብ መስከረም ማርኬትና 0.3% growth ገብር ይጽበሎ personal spending ክንደይ ኾን ንሕንሽሽ ኣለና ንዝብልካ ማርኬትና 0.4 ይጽበሎ so that's okay. PCE this index ማርኬትና 0.2 ይጽበሎ እንድሕር ሃይ መጽብዚ that's another problem ሓደ is that 2.1 ትብል ዘላ PCE year over year 2.1 inflation ዘቕባበ ማለት እዩ ኮንትሮል ምግባር እዚ እንድሕር ሃይ መጽያ that is another problem. Okay, is that report እዚ ሃይ እንድሕር መጽያ ህዋት or like PCE and PCE ማለት እዩ core PCE ሃይ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ከም ዝረኣኹሞ ናይ ሚድል ኢስት ኩነታት ኩሉ ነገር ማለት እዩ core PCE 2.7 ነይሩ 2.6 that's okay, it's not a big deal because of all this oil and stuff like that ናይ ብዛዕባ ሚድል ኢስት so ሃይ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዚ PCE year over year ካብ 2.1 ክልተ ነጥቢ ክልተ ከማን that's fine እንድሕር 2.3 4 ናብኡ ገፃ እንድሕር መፅያ ሕዝኒ
እዚኣ ኻ 0.2 ትብዘላ ሃይ እንድሕር ሪፖርት ረኺብና ማንስ ኦቨር ማን እዚኣ ናይ ሰፕተምበር ብምልያ እዚኣ ግን year over year እያ እዚኣ እንድሕር ሃይ መፅና ኣብዚአን ክልቲአን here you go what we have ካልእቲ ዓርቢውን unemployment እዚ የእሰ ሪፖርት ዘሎ 110,000 ፅበይዎ ዘሎ እዚ because of this ናይ ሜልት ናይ ሄሪኬን ናይ ካልእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ውሕድ ናምበር እንድሕር ካብዚ ታሕቲ ተመፅዩ alright እዚ 4.1 ዘሎ percent increase ተገይሩ no like decrease ተገይሩ sorry decrease ተገይሩ ንታሕቲ ዳውን እንድሕር ኮይኑ we might not see rate cut up መስከረም 7 ዘይክርእ ንኽእል alright this to report ጽባሕ እንድሕር ጽባሕን ዘሎ report is ወሳኒ ንማርኬትና እዩ ንፌደራል okay ንፌደራል ወሳኒያ this number and this number ሕዝዋ እዚአን ጽባሕ እንድሕር ጽቡቕ ሪፖርት ተዘይረኺብና sorry guys so federal rate ምቁራጽ ዝሓስቦ ዘለዉ ዘይክቆርጽ ይኽእሉ ሓደ alright this number and then this number like 2.1 ኣለና ኣብነት ምሻሎ like 1 point ገለ suddenly 1.5 1.6 1.8 ገለ እንድሕር ታሕቲ ረኺብና ዋል እዚ ኸ እዚ ናይ ጆብ ሪፖርት እዚ ኸ ንብሎ ዘለና ስኢሎ ኣዝዩ ከምዚ ነገራት ማእከላይ እንድሕር ረኺብና maybe federal they will what they will okay they will cut 0.5 ውሕድ ናምበር ኣብዚኣ እንተረኺብና okay እዚኣ ኸ ኣዝያ ሎው እንድሕር ኮይና ኣብዚ ውሕድ ናምበር እንድሕር ኮይኑ ናብ ሪሴሽን ክንከይድና ፈሪህና ኢና ኣክት ክገብርሎም እዚኣ ኸ ኣዝያ ሎው እንድሕር ኮይና ካብዛ 2.1 ዘላ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ናብ ሪሴሽን ክንከይድና ክፈርዮም ኣክት ክገብሩ እዮም እዚኣ ብዙሕ ናምበር እንድሕር ኮይና ካብ 110 ንላዕሊ 200 300 ከምዚ ናይ ዝሓለፈ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ እዚኣ እውን ሪቫይዝ ኮይና እንድሕር ዳውን እንተዘይኮይና ኣብቲ ኮይና ያ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሃይ ኣሎ ክብል እዮም ብዙሕ ሰብ ይቁፀር ኣሎ ፀገም የለን ብዙሕ ሰብ እንድሕር ይቁፀር ኣልዩ ሃይ ናምበር እንድሕር መፅያ እዚኣ ለሚሰዳ ሃይ ናምበር ናይ እዚኣ ምፃእ ትሬጀር ቦንድ ሃይ ክኸውን ትሬጀር ቦንድ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ኢንተረስት ሬት ሃይ ክኸውን ኢንተረስት ሬት ሃይ እንድሕር ኮይኑ ማርኬትና ኢንፍሌሽን ክፈርህ እዩ ማርኬትና እንድሕር ኢንፍሌሽን ይፈርሃሉ ፌደራል ኣክት ኣይክገብሩን እዮም that's it so ጽባሕን ድሕር ጽባሕን ኣዝያ ወሳኒት እያ ንመዓት እያ ንኖቨምበር 7 ማለት እዩ so we need 2.1 ይጽበሎ ማርኬትና 2.1 ክረኽቡ 110 ይጽበሎ 150 160 ተረኽቡ that's fine 300 200 ገለን ከም ዝሓለፈ እንድሕር ከይዶም ግን ማይና right cut ኣሕዋት ማይና so another headache ክፍጠር ግን how about now this is coming all right then ክንቀጽል ኖቨምበር 5 the most important who is going to be our president for the next 4 years okay ንዝመጽ 4 ዓመት many president ኸውን as of now marketna is reading Trump okay why Bitcoin is high why DJT stock night Trump is high because marketna is I think so expected Trump let's see what happened so November 5 wasani who's going to be a president nusikonen I'm kind of abuhijlas kono lokhna president I'm not that worried who's going to have Senate who's going to have House if all Republican or all Democratic that is another problem so Tuesday is the most important نزمت 4 عامتنا not a president أحوات أبيرا we need at least House and Senate split that's all كلته مالو قليهم Republican قليهم Democratic كون لهم House president is not that value أحوات كنا بروكم president ولا Trump يمزع ولا كمالا هاريس not really that important أقد داسي أيكون أنا بس عزي مخنياتو نسام من دحر مست president مع رخينهم كلتيهم bad زخول زبلو زلو president مع ترامب دحر ماتي زخول زبلو زلو ناي تاكسبل ناي قلبل ولا كمالا هاريس دحر ماتي زخول تبلا زلا easy road الله مالتي زخول أب قلي ترامب تمسو أنصار تقطبالو قلي كمالا هاريس تمسو أنصار تقطبالو أبز حلف فيديو ناي كلتيهم
economic policy قال يسألني رايح واحد. There is a lot تقمتها تالو. There is a lot problem our economy خالو. نعمل ترامب قرط يبلالو. قرط كاب دقة مت سبب 300% كوس خلي. That's bad our economy. Economy نا bad مالتي. Okay. كل نجارة وست عد خنالو. Bad. نعمل كمالا هاريس. Okay. جنزة print خبرة بلالا. That's bad for our economy because مخنياتو we are already high debt لنا. على 35 تريليون لنا. That's not good for our economy مالتي. Okay. Specifically among متسيناتنا immigration نايقال جالس إيه اللهم ودحان أو يكونن هجين تايبز اللهم we don't need كلتيهم مس president معرخوني بلهم. Alright والثاني تاع نوفمبر 5 زي ما رأسكم اتنعاكم كسام معكم زخل مس علامكم زغيد president ختمرتو تجزاهم وصو voice ما اسمعوا دمسكم ما اسمعوا. I got mine is ready. I got to file it. Here you go. Come on. Here you go. This is my ballot. I don't want to show that. It's ready to go. Okay. So Tadaz, my wife, Malaji. Nothing I want to ready to go. Hajim zmurtakum murotsu hwat. So wait in person كيركم كأخيركم مراتو ويكا like mail كم زيات الله عشقتنا 77 متأكم يا عشقكم كا do it. He's gonna be president not كوساني مالت. All right. So دحرو November 7 كمتسي مالت FOMC meeting decision قبريم. All right. What it looks like كم زنو بلوت أنا حناي according night عربي نايلوم night دحر صباحن night صباحن report دحر مع كلاي ماتيو ناتو وسانة خبونا يم فدرالس مالتي نتصبح شو تصبح report الماتش مالتي. All right. This is all busy week. That's no one the hardest. I know Trump. Well, it seems that way. I'm telling you, like it seems that way. By the way. All right, let me share this. See me fit. So as of now, a week from now is the most important to our economy. So federals, I'm decide go. كسبنا لهم ذا report 95.3% 0.25 rate cut قبرين. We like it. According to the حالة فذهبنا واحد شعات تسبب كلتا ثلاثة جزء cut كم قبرين من جرمنا. مالت هج 0.25 ده حركة 0.25 مالتي. So إذا أتخيل دون إذا بالحتة we will see what happen. إحوال. We will see 95.3% هجيجن 0.25 rate cut كم زلون فل. Almost 4.7% سي no كاتب لنا له. Alright. صباحن ذهبنا report. اندحر ميسي خوينن inflation 2.1 بيزولو يورو بي سي اندحر هاي كوينو the number could change زي قطر زي حتكير تخليها. Well unemployment كم زرعنا يوم lower اندحر كوينو 4 نبولو ويكا 3.9 نبولو ويكا as يوم بوزحات سبات اندحر تقوصيرهم ما ينو كان. So this is as of now. All right, what he can do if let me say this. حدا نقدر قال let me say this argument مالي تحوال. If Trump اندحر تمرج على تحمسه زي على شوعات يمكن مت maybe Jerome Powell أنا أنت تمرج fire قبل كايل وزلو Trump. Maybe he's gonna act Jerome Powell, right? He's gonna act to save his just job. سرحو save نمكبار maybe rate cut قبر قلتيفو يخل. مهنيات قدامي علامة program ناي ترامب مت حزوه مت يزول لنتايو I need interest rate down قبر اللي بهالاي. Okay? Alright. Economic term لو أحوات بالك السكالي أبز على فيديو بزوج اللي يقول لهم زعبو. Alright. Rate اندحر قريسمو is inflation is okay. Inflation اندحر okay خوينا أجا ما يكون rate قراتي خلي. But again another inflation كايمس كم زحلة فيجن كل شيء إز على. فدرال جن أكتر قبري أنا بلالهم. هناك بسنكها inflation high coin بسنكها interest high coin. Somehow yes. Somehow لنا ترامب توصل أبز مجمرة. مخنيات Jerome Powell or federals نتزمت inflation high إن دخل الخير كله. No جزياوة راح يبلون يروم. No شو act أنت تزقبر نيرهم. Right away inflation high إن دخل الخير كله act تزقبر نيرهم. زخول ميسن هاي كل تعمل ناي سلسة عمل تايم مثلا. True.
شعو لهم دحار إقراتاون حاتي تمام sorry نحنا temporary مسيلنا جزياو مسيلنا جسم محلالف مسيلنا إمبر أيام يلهم yes معاد جنزب print guarantee yes لعلي شدش تريليون هون جنزب آتي yes that's the inflation Trump تحتاتي نايت inflation yes he is the one كبابي أجزي ترامب كباب 3 تريليون print خويني مالك so جنزب print إذا كلهم تيلنا ذلوا okay هجي كمية تخيد كريانا I think so this صباح بي سي لنا كدغما سامر جبرا دحل صباح job report لنا نان فيرم بايرول and next week like Tuesday the most important على تحمشته who's going to be the president then دحر غلطة معلتنا دخا what the federal is going to do thank you so much this is how we have كلتا معلتي متاخن كنيم I hope you got it what تي important وسيركم مختكونو تسفاي قبل so interest rate high yeah كوينو yes because interest rate why high because of the job report تحالفه ناي مسكرم 354 شح يخون مستقوصرو مسرخمنا so treasury bond تايجر هاي غيرو اوكي كندي خزي خون سبات ندي قصرو لهم نا ماركت treasury bond هاي كوينو منس inflation down ايكونن inflation داغماي نخمصي زبل تراحي rate cut مسكبر زيرات محمد شمالي so are we going to see that can read 9 ريان أبزن كل تسلسل report هورينا let's see what happened thank you yes thank you what happened super I know super macro yes you're right Facha Hawaii think so it's going to be that bankrupt that company the Tom Edit Gobrium resign حتى كلام عليه detail جزء حبلين جن that's big damage the super micro is a good one like computer company maybe it could be bankrupt مالتي I hope أبو invest يقبركم كونوا تسفى قبر so ناتهم أريد قبروا report resign كم زحتتو resign قبرهم زلوا ساليش تيم بيحلف كور ريال I'm not really interested كم زي small company تتأني so that's the only one I send مالتي be careful guys okay سلام دسو أب قبري مخفال okay سلام دسو أب قبري مخفال long term short term أكفافلا قلبنا yeah مريح قبرز قابي here I did this video بزعبا ناي زملكت بزعبا قبر مفال صريح يالله please توكسنا تا فيديو بزعبا stock market tax زبل yes I did it long term اندحر anyway عمت اندحر غيركا عمت investment اندحر غيركا خونه اتناتكا long term investor خات بحال long term investor اندحر كونكا اتتخوف لقرص وحدي even ناتكا tax bracket كا اندحر almost 10% كوينون زخسب كاي مخسبون zero tax my friend as long as hold us 12 months so نتا فيديو توكسا بزعبا ستاك نوي حلنا مالتي please توكسا تمليس كابتن حبشة education كير كمالتي what do you think the right time to buy well here you go Herman what do you think the right time to buy a house all right let me say this any investment حوات not personal finance any investment house مجزاديو river stock مجزادي according to your financial not kind so if your financial is strong not ka financial is strong today is good time always مخنياتو بلني the assets always increase in the value that's a big miss نحنا كم هزبي كم like especially كم حبشة like رأيو أبجزا كود ماركت نتصبه حزن نترح أبجزا ناي house crash نتصبه أبستاك ماركت كه كوسخ نتصبه مسوسخ خنجز نتصبه no that is not the right my friend investors stock market down كوني صبي مخنياتو كجزء باينديم اتناتهم ورحاوديو عمتاوديو سومناودي ستيدين داخل خلو investors انت عم صبي مسيلكم stock market تسلا نعمل كباب غلطة 100 سنة لا this is it like support the threshold اللي هو تسلا هجم عليك تسلا if you sell كل 120 وكان اب كل 100 جزء people is gonna buy because we already Tesla رينا أنا كل 400 نقلن بزحة عندنا هاد صبوق زخنة فالخ أزل لوا كامبان مخانا فليتنا لنا ناي لونج تيرم تمال زنبان بركزي أبكل تشحنا 4 10 بليون خون بتي أوتونومس روبوت كسرح يوم زبلو ريئة كاب 20 سكاب سالسة so let me back to your Herman هجين تاينا مقبل زلنا مسيركم alright جزا كراش نتبه حوي كراش هجي جزا correction كرئن خلينا يلن كراش كهلو حدا نقركو we need the two niggers أبزخوني supply and demand حوار قرب عند حرخيبك يا كنت زخون inventor house الله
نحن almost 5 مليون حصرت غزالنا as of now اوكي 5 مليون هون حصرت غزالنا ناي عنده ريبورت ريا 7.4 بليون لايك 7.4% كمان pending increase غيرو ناي مشتا مالتي علنا نبلنا هاي ريت مقراص فدرال جميروم نبلنا هاي خلته زلنا انفنتوري حرن 7 كبابين نبلنا ثلاثه what are you waiting for داون كون اي مثلا ابجلستا داون كوين خوني خدي so كابزن تحت داون كون no already another way federal ends موت زلون داون كون نحر كوين ابز زلنا يسقابز زل جعمت داون مخوني هجي كن ناي ريت مقراصن ناي ولد مغدالن غزي انا نمص زلنا ابز نحر نحسب علينا ولد مس غودله اتم investors وول ستريت كمزن ستاك تلليم حاف يبلو داون يغبرو they will come with a billions of billion natural estate so good زخونه financial انتليكا emergency fund انتليكا نتات غزا هجي the only high interest راح تغزا تخل تا برايس كن اذا هجي زلا اي كترخبانها بزي زلنا ريبورت ازي صباح نغو غير خل بز زلنا ريبورت اذا برايس ديا هجي زلا اي ترخبانها so كتوسخ تغل انا عمد 10 20 ግን interest كون عمد 10 20 كو داون كوني انتلكاني يس داون كوني نسخه اب زخراي تليخا تشجر تليخا تصقم تليخا حجي تقص بو تاتغزا صباح غزا ተወዳደርቲ ኣለውኻ ኢንቨስተርስ ክመፅኦም ዋል ስትሪት ክመፅኦም ሶ ንስኻ ዓቕምኻ እንድሕር ውሕድ ኮይኑ 20% ዳውን ፔመንት ከምኦም ክትገብር ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ 25 whatever it is እቲ ናቶም ዝገዝኡ ሬንጅ እውን እንድሕር ኣብ ተዘይኮንካ ገዛኻ ቫልዩ ንሶም ዝገዝቶም ኢንቨስተርስ 400 500 ዋጋን ገዛውቲ ንስታት እዮም ደልዩ ሞስሊማት ኣበይ ቫልዩ ናትካ ክትፈልጥ ኣለካ ሶ ተወዳደርቲ ዘይብልካ ከለኻ ሕጂ ምርጫ ኣለካ ብዙሕ ገዛውቲ ሎ ማርኬት ክትርኢ ትኽእልኻ ማለት ብዙሕ ተዘይኮነስ ንዓኻ ደስ ዝብለካ ገዛ ክትርኢ ትኽእልኻ then ዓመት ፀኒሕካ ነዛ ሕጂ ሃይ ኢንተረስት ገዛ then you can refinance so asset is always asset assets always increase nothing happen okay crash كرر اللي خلينا عمتا somehow قال مصيو like middle east okay نابنا تجي ايران كهرمي قبل ملس فتني تبلا لا okay ايران نحر قبل ملس غيرا عراق the worst خيرين ابسنا نيوكلير زلو فاسيليتي خنا اويل قال قلت له راشاون انا حق زعي سمين كوريا دوب كوريا كله تصقعن حيزن نغرات كرر خلو يا باد كرر نخلنا but as long as you are working making money عند حر حجه نبرو زلخا ويا زخراي ابقل ندحر كينو اتهجز خوفلنا عمد نقل اي انترست خان دحر سلام كينو yes always good to buy invest always good to buy an asset my friend that asset next year is going to be different not personal finance this is how thank you all right I am worried about the interest I know well not you don't have to worry about the interest because as I say كمان تايل مسلكا هجين qualification ناتكا حقود اللي خلي yes نات كان ابنت 400 شح qualify كبلوها عندها تصبخها بسنك هاي انترست مخانو 300 تخبوها لهم yeah inflation but that inflation sorry that interest down مسقبروا that house up كتكونيا no more that's how it works معناته down تقبرنا تا house supply كله لو قرب كالي غزاتا early bird I like gives you نقاي يعتبروا all right okay if they cut interest okay what do you cut in here being in type if they cut interest rate the small cap will grow so try to follow it and inform the followers well here go Bini I don't want to say that you might say that well interest rate cut in the small cap the low high small cap the low company that high right yes I know that trick is you're right but that is short term Habesha education we mostly focus long term all right how about okay interest rate cut gobrium okay ten small company the law billions gabra company that the khona and misilka ya high khona so how about the har another muskolo are they ready did they read نحنا فلون قبرنا نتنيوس نبودنا بسنة ساعات نريدنا دحروقا كن شيطنا خان دقنا خا نابتين كتسقعنا ماليت but your term is perfect قامكا كنقول جن but mostly نحنا كنفلت علينا نفسنا نذا ريبورت زي نذا جي دي بي نبلا بي سي اي سي بي اي انفليشن انترست از بسنة سرعة تحرم ليخنا يوم yes I like it Bini good job مالك to me do you do like swim trade I do like some swim trade recently جميل رحمة but my focus is always long term
maybe 3-4 years. That's the معنات كخير تخل. I know. Listen, it's like a Donald Trump guy, man. The stock market has read that Donald Trump will become the next Yeah, I was saying that. Yeah, he's true. By the way, it's true. Stock market is waiting Donald Trump. Trump, he's waiting that. That's our stock market is reading now. And Bitcoin is high. All right, guys. Thank you so much. Thank you. Well, depend on you, Fajahawi. Like, which one is the best to buy a house, new or used, and why price is the same? Like location. قال ايكونن اندحر used كوينو like عوشتي downtown بحدا فلوت area خاين اندحر كوينو yes but just location new كا وصي إلكا سلازخون تسرح يجي كاب كتما وصي إلكا سلازخون قرب حسر زبالي so just the most important but which one is to buy depend on you my friend like is that new or used كتجز new ده كل سبب كفتوه بعلقها ديزاين تقبره بعلقها تسرح كا بناتك بدليتك خسرح كتجز very good that's مستز إسام على الكارو مستلو كوشن كا it's neighborhood اتخالي كالو اتخالي مسنا اتخاي خيد دمبر yes I like it early bird. All right, thanks guys. I like it. Here. All right, thanks guys. Okay, bye-bye. I'll see you tomorrow.